Fred Nyanse Tamu. Kunga, Komanda Kunga. Mubayiza para msiao. Komanda Kunga. Kunga bara Kunga. Mutugake mtukunga. Kunga bara Kunga. Kunga bara Kunga. Viva bara viva. Viva chama ni Nyanse viva. Ya. Nuo kwenye alikuma praisinga iyanga kota. Muevale mnongo. Muevale. Kunga Uganda kunga. Washumira Bam restaurant. Bam restaurant. Makansi. Wamwetachi wa Mta Abdalla. Mama Kahaga. Wamrewa. Na Kinga Kahaga. Wamrewa. Takare maramu. Okay. NUP. Kumukunda. Katubarebe hati. Nitwenda kureba bari kumukunda. Kuturaje people power no just our power. Abari kumukunda mwena. People power. Our power. People power. President Nakungwa. Queen President Chakulani. Queen.
and Brother Spankola Media thing this amazina bangita Brother Sparks ngine safe ja camera. Yes erizoba no kubanza kandi twatungo kumanyisibwa ngo umwami Robert Kyagulanyi president w'ekibine cha NUP erizoba rw'umutabone yambara bitka koko kutureba aha isayezo no reba turya offices za nopo kandi esa ezikutekateka kuba nabasa kuba nagenda kuba no kwiguraho kandi kurugero ko kureba abantu binji munonga kandi tukamanyire shona yene leta mu bitwakira tukureba roadblocks nyingi aro roadblock ari Nyamitanga roadblock Katete roadblock almost across one town yona ngoko kutureba right now no reba office jini reba benaza kwiguraho ni office ensia ya NUP omulimbalala kandi abantu bona bashemirwa munonga ndeba right now ground alo police nyingi everywhere it's NUP bitkani wonjera kubasa kubana tambura nitwe subscribe to this YouTube channel gumiza mo liking this comment share and leave a comment if you really like to nabona Brother Sparks. Ofisi ya NUP. Amazana wange tokuweza asasira
kino kyonna bagenda kuwagira kye bayita enkyukakyuka. Tukukwasiza ofiisi eno eneeberangamu abantu banajjanga okwegatta ku struggle nga tununula ensi gye bayita Uganda. Mukama pulezidenti waffe muwe obulamu muwangaazi. Weebale Mukama, Kristo Yesu mutusabidde nga tugamba nti amiina. I would begin the national in the name of God, the most gracious, the most merciful. We are happy that we are in Mbarara opening our brand new office, National Unity Platform. We thank you, Lord, for everything you've done for us. We thank you, Lord, for our leader, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, the elected President of Uganda. We thank you, Lord, for all our leaders in the National Unity Platform. Thank you for giving us all the opportunity to lead the people of Uganda. We pray that you guide us towards the righteous path and deliver this country to the righteousness and deliver this country to the people of Uganda. Thank you, Lord. Mukama Ruhanga tatitwe Ruhanga mwana Ruhanga umwoyo rukwera twakusima twakwebaza ahabwa izoberi twakusimira president wito wabasa kutusya umwanya gwo gwambarra kandi akabasa kwigura office yitu ngwebase kukwatanisa ekitweka kya Western Chona bwenu ntwe turyashware kirunga orugamba kuruliwa turyashware kirunga kutushwera muntu mukunda abakunda mutere ngaro zamani Yes, sir.